il faut rendre cette victoire à tout le groupe. Parce qu'on a vu des joueurs qui étaient au repos, parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs. Et on a vu des joueurs qui ont pris leur place. Donc aujourd'hui, c'est la victoire d'un groupe. Donc je suis très satisfait. كرة القدم تفوز مباراة عندك يومين راحة واليوم اللي ترجع في l'entraînement توجد مباراة اللي جاية المهم اللي غادي يجي مستوى ضد فريق قوية Agadir attention c'est une grande équipe d'un très bon niveau avec des bons joueurs mais moi comme je dis aux joueurs c'est on se concentre sur nous les عندنا les إمكانيات اللي عندنا les qualités ديال les joueurs vous avez vu aujourd'hui on a un groupe de joueurs de 22, 23, 24 joueurs de qualité. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est mettre le groupe en avant et le club en avant. Le Wydad ne peut pas se permettre d'attendre, il faut qu'on ait la maîtrise du jeu tout en ayant un équilibre. Et c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, je suis très satisfait. Mais attention, dans le football, ça va vite dans les deux sens. Donc il faut travailler. Ça nous donne juste une semaine pour travailler et préparer le match qui nous attend contre le FES dimanche prochain. Donc ça sera encore un match très difficile contre une très bonne équipe que je connais bien. Donc, encore une fois, félicitations à tout le monde. Et ça doit nous en donner envie de travailler encore plus. أيوب بوشتا ماشي أنا غادي نقول لكم على أيوب بوشتا تعرفوه أحسن مني وكان كابتن الفريق في النادي اللي كانت تلعب راجل طيب راجل مع احترام أنا جي مبسوط بالنسبة ليه وثاني إسماعيل حداد أنا جو سي سي با فاسيل تمشي تلعب برا تولي في لاكلور ديالي كاين لي كريتيك aujourd'hui à montrer avec Youssef Mouti un grand niveau زكريا دربي الكل ديال la défense aussi الدخول ديال امين ابو الفتح كي يرجع من لا بليسيور اسماعيل الغزاوي الكل عادي تا هو يرجع منير الباش aussi donc non je suis très content du groupe et c'est ça la force d'une équipe c'est un groupe voilà c'est un groupe et on a vu aujourd'hui un groupe qui défend les couleurs du club c'est ça le plus important mais attention j'ai l'expérience vous avez aussi l'expérience dans le football vous savez très bien que ça va très vite donc beaucoup d'humilité beaucoup de travail encore une fois félicitations puisque je voulais aux joueurs de Berkane qu'ils ont vécu une décision difficile donc en tant que Marocains et d'origine aussi berkanais. Donc je leur souhaite aussi au nom du club de tout le monde un grand soutien et سبب الفوز إن شاء الله بإذن الله. أولا ما شفناش على ملود لعب كثير المباريات أنا عطيت له 3 jours de repos parce que il يستاهل il a joué tous les matchs pour moi c'est le meilleur arrière droit du championnat. Il y en a d'autres, mais il fait partie des meilleurs. On a Chefna Ismaël Ghazaoui. C'est ça l'objectif de moi. Vous n'avez pas 4 défenseurs, minimum 8 défenseurs. On travaille ensemble tous les jours pour que justement, celui qui rentre, les radis trop l'Indoul Mustawa. Et c'est ça un grand club, c'est ça une grande équipe, et c'est ça la force d'un groupe. Les autres, كل واحد غادي يجي فرصته. C'est ça le قانون. اللي يدخل في الملعب يعطي اللي عنده. أنا قلت لهم في المباراة كل مباراة تلعب مباراة كم تلعب آخر مباراة ديال حياتك سي صار كرة القدم لمستوى عالي ما يمكنش أنت تستنى الوقت يفوت باش تفوز مباراة لا شفنا المجهود شفنا الروح القتالية هذا اللي بالنسبة لي المهم أبخي في كرة القدم نهار غادي تفوز نهار غادي تخسر ما غاديش تخسر ولكن تلعب باش تفوز كل المباريات هذا اللي فيه qu'une décision difficile donc en tant que Marocain et d'origine aussi berkanais donc je leur souhaite aussi au nom du club de tout le monde un grand soutien et سبب الفوز إن شاء الله بإذن الله. ليست بالجيدة. فريق الوداد كيبقى فريق الوداد تيبقى دائما نادي فريق كبير بالترسانة البشرية اللي عنده أشياء. أعتقد المقابلة ما خديناهاش كيف خصها تاخد. خدينا إصابة اللي جعلتها لأننا نحاولوا نمشيو بور ليغاليزاسيون جو بونس لا دوزيام ميطون راك شتي لان كانت براتيكمون جو ديري با مونو سونس ولكن كانت ضغط باين واضح ديال الفريق ديالنا الوداد بروسيدي بار دي كونتر هذاك ولكن اعتقد انه ما كانوش فرص كثيره بار الفرص اللي ديال نادي الوداد الفرصه ديال الاصابه اللي تسجلت في الشوط الاول ما يخص الشوط الثاني بتاتا ما شفتش شي فرصه سانحه للتسجيل بالنسبه لنادي الوداد كنبغي نهنئوا على الانتصار ديالو ولو اننا حنا ما انهزمنا نفسنا
لانه منين كيجيوك tu crées des occasions tu peux pas les mettre au fond باش pour la concrétisation je pense كاين هذا المشكل اللي طحنا فيه اليوم وطحنا فيه حتى واخا مقابلات اخرى اللي كنا كننتصروا ولكن كنهضروا فرص كثيره على غرار اليوم كذلك لانه ملي كتشوف راسك راس الجول بالنسبه للكاتالون دير راسك راس الجول وتهضر عده فرص اخرين سانحه ولا دي بروجي دو بوت اللي ما تسمموش انما هكا دونك كنا على الاقل ناخذوا واحد النقطه اللي كانت غادي تكون اللي غتكون كانت بالنسبه للفريقين كنعتقد فيما يخص مجريات المقابله كامله كنعتقد النقطه كانت تكون مزيانه انما هذا هو الفوتبول ملي كونتورات ولا كونتورات راه ميم سي tu fais الاشياء كلها و